E te tākuta, tēnā koe. E piki haere a tākuta Reuben Collier I te Rārangi Whakahōnore o te Kīngi, mai te tohu mema ki te Tohu Hoa. Ka mohi o tonu e tohu nui. E aroa tuana ki ngā taonga nui o tiwi Māori. Ki te reo I ngā tikanga me ona ritenga katoa, nā kona kai ka kuroi mata. Kia kui mā, kia koro mā, ngā rātau nei I whakai. He nui ana mahi te ao pāpāho, mai te hanga hōtaka I tana kamupene o Maui Productions, ki te tohu te poari o whakaata Māori. Kua upoko pakaru ia ki te hāpai I te reo me ona tikanga. No ngā tautata nei, rua te kau mā whitu, ka tau mai ko te honore, a te kuini, a te CNZM, ngā kuini iri hāpiti. Nā no tēnei tau nei, te rua te kau mā ono, ka tau mai te honore, a tana tamaiti, ngā Kīngi tiare. Hei aha, hei tohu ki te tikiteke o te mana Māori. Mai te ao pāho ki te ao mātauranga, katoa ia te mētara pou aronui mai te apārangi mo ana mahi rangahau I witaketake. He pauako mātāmua hoki ia te whare wānanga o awanui ārangi. O te iwi Māori e wawatatia nei tātou, hei olanga mō tātou. A kua I tinua nei pia te pūtea, hei tauawhi, ka mahi atunu I ngā mahi. Ka tāpiri atu a tākuta Reuben Collier ki te rārangi o ngā uri o te arawa, kua whakahōnoretia I mua I aia. Whenei ia Leith Pirika Komu, a Joe Harawira, ka mutu a Tina Barrett. No tātou te honore nui. Te takatū haere I wāinga I o tātou iwi Māori, ngā hapū ngā marae, tiakina ngā kai kōrero, tiakina ngā kōrero, he taonga. Kaua tātou e wareware, ki te wāriu, ki te tike, ki te mana o runga I ngā taonga nei, a pāpāho, a mātauranga, ka puta ki te whaiao, te ao mārama. For services to the television industry and Māori. E hiehia ana ia ki te whakawhiwhia I tana tohu hou I te kāwanatanga tianara ki tōna kāinga ki pōneke. Mai o hapānapa, Aukaha. Ko te reo, te take.